Il-Partit Nazzjonalista bagħat lid-deputat Jason Azzopardi biex fi Brussell jitkellem kontra l-Gvern Malti. Fl-kumitat bejn membri parlamentari mill-pajjiżi membri tal-Unjoni Ewropea u membri tal-kumitati għall-Affarijiet Ekonomiċi u dak Pana, Jason Azzopardi qal li dan huwa mument imbarazzanti għal Malta. It is for this reason that it is so embarrassing to Maltese that our presidency is being overshadowed. We can come to our own conclusions as to why our Minister of Finance refused to attend last week's Panama discussion on money laundering. Corruption and money laundering will simply not be tackled by this administration in Malta. Fl-istituzzjoni tal-Unjoni Ewropea tkellem biss dwar temi lokali, mill-Kummissarji tal-Pulizija għal mod kif skontu il-Ministru tal-Finanzi Jitkellem ma jridx jikkopera mal-istituzzjonijiet Ewropej. U bħal David Kaza ftit tal-jimilu, Jason Azzopardi kellu l-ċermen tal-Kumitat iġibu f'postu. Din id-darba kien Werner Langen tal-Partit Popolari Ewropew li qallu li l-Kumitat ġej Malta u diġà ftehim għal numru tal-laqat fosthom għall-Ministru tal-Finanzi Jitkellem. Se jkollna laqa mal-Gvern u anki mal-Oppożizzjoni u mal-Avukati u NGOs u ġurnalisti. Il-programm diġa ġi deċis u l-Ministru tal-Finanzi Malti se jkun a dispożizzjon għal daqstant dawn l-affarijiet li nsemmejt issa se jsiru. Fl-istess kumitat intervjena l-Ministru Ekonomiċi li fil-waqt li baqa' affukat fuq il-ħidma Ewropea sejħu Brussell għalija, fakkar kif fil-moment Jason Azzopardi huwa l-aħħar wieħed li jista' jitkellem dwar governanza tajba. My colleague decided to be partisan in nature. I will not be partisan as he chose to be. I will only say that he is the last person who can preach about good governance, and he would be better be replying to some burning questions at home about things he did.